ئەڤە نێزی دوومەهانە پشتی جودابوونا بەرپرسێکی دارایی دە ئەنجومەنە من بجیا لەشکریە سەرب قەسەدێڤە ماڵباتاوی ژێ پچووک و مەزنان هاتیە ڕەڤاندن و زیندانکرێن بە هەمی شێوەیەن دوورژ مرۆڤاتیە و زاگۆن و یاسایên ناودەوڵەتی و ببێ تو گونەح گەف و فشارە دەرونین ماڵباتێ تێکەرێن هەری داویژی پشتی داخوازە سەربەستبەردانا ماڵباتێژ ئالیە دایکانی داڵڤە بەرپرسێ بەرێ یە جودابووی دێ ئەنجومەنە من بجیا لەشکریدە قەسەدێ ئەوژی دەستە سەر کرد وێ خستە زیندانێدە چه مەلەفاتی فەسادێ هەبوون واژمەرە دگۆ پێک هەبە ڕۆباز پێک هاتم مە دەستگرتن مە دەزێ مەمژێ مەگی دەرخستن ڕۆبە هیچ جۆرێ وا تەهدید واژمەرە دشاندن نیدال ئیبۆ تەمەن 30 ساڵیە خەلکێ کۆبانەیە بەرپرسێ دەستەیە دارایی ئەنجومەنە من بجیا لەشکریە سەرب قەسەدێڤە بوو دوو کورتە ڤیدیۆکێدا بەریا نێزی دوومەهان ڕاگهان ji ber gendalî û diziya heydrê ve beriya peydê de ango encumena min biciya leşkerî ya ser qesedê ve ew cuda bûye piştre berpirsên pilebilind ji kadroyên PKK ku diziya wan eşkere kiriye û berpirsên encumena min bic geflê xwarin 8 kes ji malbata wî zindan kirin ew wekû dîl desta serkirine û zindan kirine malbata nîdal jî bavî wî temen 6 salî û sê biraw hevjîna wî sê zarok ku temenê wan ji 3 sal ta 6 salan e ji wê demê ve û hetanha jî zindan kirîne tu zanyarî li ser wan tunene bi tenê wekî guvaş û gef ji birayê nîdal re doktor lezgîn îbo ji telîfonên bavê wî û zarokên wî bavê nîdal bi gef neçar kirine bi şêweyekî nexweş bangî kurê xwe bike da ku xwara dest bike gonî min û zar gişkî li hestî te zarî gî mirin ha zarî gî mirin mal çû tiştek nema gî çû em gî mirin kulfet gî mirê diyatêt müsteşfê de gî müsteşfa dane gî mirine gî halî xerab dane tikê werê til kurîkê were tu bimir nehî kulfet gî bimire ku tu ney el te heral nakim ha nel wê dinê kurî were والله دري من مناط حفصة بمر من إدارة الكوري ورا بمر مري ورا بمر براتا بارشا بكن ما تجمع شيتري يعني تجي كل فتيجي شيتري برا ياك جمارة بمر ماشرا يعني ده إنسان بمرن ورا الكوري ورا هەروەها دکورتە دەنگێکی دندا کادرۆیەکە PKK درێڤەبەریا ئەنجومەنە من بجیا لەشکریدا دان پێدانە بڕەڤاندنا ماڵباتا نîدال û zarokên wî dike wekû siyasetekê hewl dide bandorê lê bike dibêje rewşa malbatê baş e tu guneh li ser wan tune ye eger nîdal nereviya baya pirs girêk mezin nedibû lê bi tenê divê nîdal xwara dest bike نيدان ديسا جي او جي زاروكي تجي جنا تجي حميشكي وبافي تجي تبخاش جرك في تقمشوان نبي ويا ازوكو هوالكي تاناس تكم از بخا قمشوان نبي نزاركي تجي وناو وبخاجي يعني ويا حفظ السودان اشتر بزاروكي تحمي امان وسلام بس فقط تبخا زاني تشتكو بي يعني بخا تو ودا ما تهبي او بي بلكي اف شبهتنا حميشكي جنبو فقط وندابونيتا يعني ورنها شبهتك تشكري دفر دا گرک که ایتا تو زاروکی تجی او تجی حفظ امان دانه و دیسا ایکو بپاریزه او توی نه امن yani tu gayet ma bizarokî te retine. Doktor Lezgîn îbo birayê nîdal îbo tanha pênc daxuyanî bi navê malbata xwe belav kirine. Banga serbestberdana malbata xwe zûtirîn demde dike. Dibêje encumena min bic ser bi qesedê ve ye. Qesedê û mezlûm Kobanê berpirsin di ber vê tawana mirovî de. Her wiha bang li rêxistinên mirovî û partiyên siyasî û gelê Kurd û civaka Kurdî dike. Vê tawanê qebûl nekin. Serbest berdin. Ji ber belavkirina kurtevediyokê û daxwaza serbestberdana malbata xwe roja sêşemê di duê adarê jî qesedê dayika nîdal heyfa hoşo ya 55 salî deste ser ker. Gunehê wê ew bû li gor jêderên xwecehî ku video li Kobanê belav kiriye û têde ji hemî mirov û kesên biromet xwestiye alîkariya wê bikin û çarenivîsa hevjînê wê û kur û neviyên wê yên ku ji aliyê encumena min bi leşkeriya serb qesedê ve beriya nêzî du mehan hatine revandin û zindankirin wekû dîl eşkere bikin. Gotiye divê mezlûm Kobanê fermandarê qesedê kar li ser serbestberdana wan bike. Daxwaz jî kiriye ku nakokiyên encumena min bic nîdal îbo re dûr ji endamên malbata wê werin xistin. أحمد محمد ريزان أحمد طالبي بكالوري زاري مهور أورني عمري 5 ساله. Roj û şev dem derbas dibin û ev e nêzî du mehane ev malbata Kurd wekî dîl hatiye desteserkirin. Her roj nameyên tirsêj telîfonên bavê nîdal û zarokên wî ji doktor Lezgîn re birayê nîdal têne şandin ku dibêjin bavê wan miriye. Derûniya malbatê bigiştî ji nav dibin. Çalakvan û şovekarên siyasî jî divê derbarê de dibêjin. Ev tawan
bi şêweyekî sîxorî erzan bi eşkere birêve çe û li tidever û welatên cîhanî û zagon û yasayan de şêwe û kiryar û binpêkirinin wisa tune ne û divê li zûtirîn dem de ev malbat were serbestberdan lê pirsa malbata Kurd û tawane di dermafê wê de hîn jî berdewam ew ne rêveberiya PYD û ne jî mezlûm Kobanê tukar yan jî daxuyanî derbarê nedane bêdengiya wan jî berdewam dike.